Саламатсыңарбы балдар? Саламатсыз. Маанайыңар жакшыбы? Ооба. Сабакка баарыбыз даярбызбы? Ооба. Анда балдар дагы бир жолу маанайыбызды көтөрүп алалы. Кана, балдарым бери карайбыз. Жактыбы? Ооба. Анда бири-бирибизди карап жылмаябыз. Отурабыз, азаматсың. Кайсы тапшырма берилди эле? Болуп калды жасуба. Жаттап келдикпи? Ооба. Кана ким жаттады? Ой азаматтар, биз азыр эле айттык, убакыт алтындан кымбат деп. Демек, убактыбызды үнөндөп, баарыбыз чогуу айталы. Акырын ордубуздан турабыз. 1, 2, 3. Болуп калды жасуба. Кыш кеткенде жаз чыгар. Жаз алдында ким турат? Бай чечекей биринчи баш чыгарып кым куят. Кыш кеткенде жаз чыгар. Жазды тосуп ким турат? Калын кара чыйыкчы учуп келен чуркуга. Балдар, бул ырда кайсы мезгил айтылды? Жаз. Жаз мезгили. Азыр кол көтөрүп айтабыз, Жаздын келишин эмнелер билдик? Кабарчылары эмнелер болду бул ырда? Кана ким айтат? Танчик, сен айтчыбы? Бай чечекей кара чыйырчык. Азамат, бай чечекей жана кара чыйырчык. Балдар, бери карагылачы, биз өткөн сабакта мына кайрадан эсибизге салалы. Биз муну бай чечекей деп ойлоп жүрүптүрбүз. Бирок бул кайсы гүл экен? Үйлөрүбүздө көп өсөбү? Огородубузда, Ал эми булчу? Бай чечекей. Муну биз бай чечекей деп тааныганбыз, Анда балдар, биз бүгүнкү сабакта темабыз мынакей карагыла балдар. Алипе китебибиздин авторлорунун бири Акылгүл Абыканова эжейибиздин Бай чечекей деген чыгармасы менен таанышабыз. Кана баарыбыз көңүл бөлөбүз. Жактыбы? Ооба. Кайсы мезгил чагылдырылыпты? Жаз мезгили. Балдар, азыр биз Бай чечекей текст менен таанышабыз. Силер болсо үн жазууну угуп, менин окуган Бай чечекей чыгармасын угуп, баарыңар Алипе китебибиздеги Бай чечекей темасына көңүл бурабыз. Баарыбыз көз жүгүртөбүз, Жакшылап пункт коюп угабыз. Бай чечекей күн жылып кар эрий баштады. Кардын эриген суусу бай чечекейдин тамырына жетти. Ал тамырдан чыккан бай чечекейдин сабагы сыртка чыгууну эңседи. Аңгыча чыйырчыктын үнү болду. Ой, мен кечигип калганмын го, деп мойнун созуп сыртка чыкты. Бай чечекей сырттагы жазгы сууктан чыйрыгып кетти. Ошол маалда, «Эй, сулуу, саламатсыңбы?» дегенсип күн нурун чачты. Бай чечекей бажырайып ачыла түштү. Талда конуп отурган кара чыйырчык бай чечекейди көрө коюп, «Сүйүнчү, сүйүнчү, жерге бизге жаз келди, чырк, чырк» деп жар сала учуп жөнөдү. Чыгарма жактыбы балдар? Ооба. Түшүнүп уктукпу? Ооба. Алипебизден дагы көз жүгүртүп окудук, Ооба. Кана балдар, кана ким айтып берет? Кол көтөрөбүз. Кана ким баштайт? Чынжырча түрүндө айталы, Кана баштачы Мунир. Күн жылып кар эри баштады. Кардын эриген суусу бай чечекейдин тамырына жетти. Бай чечекей сырттын суунан чыйрыгып кетти. Токтотобуз. Дагы ким баштап кана? Четин. Аңгыча кара чыйырчык. Ой, мен кечигип калгам го деп мойнун созуп отуруп
Улантабыз. Байчечекей. Андан аракылы. Байчечеке чыйылып кетти. Gün тигенде эмне болду? Gün нурун чачкан. Чоңоюп өзүп кетти. Азаматсың. Кала чыйылып чыкпаса. Азыр улантабыз. Нарзен улантабыз. Кара чыйып байчечекейди көрө коюп сүйүнчү жергебизге жаз келди деп чыр деп жаз салап учуп жөнөдү. Ой, азаматсың. Демек балдар, текстеги каармандар кайсылар болду? Кара чыйып байчечекей күн. Азаматсың. Чыгарма жактыбы? Түшүндүкпү чыгарманы? Кайсы мезгил чагылдырылыптыр? Жаз мезгили чагылдырылыптыр, Демек балдар, азыр биз ушул Байчечекей чыгармасы боюнча чыгармачыл тапшырмаларды иштейбиз. Тапшырмаларды топ-топтоп аткарабыз. Убакыт алтындан кымбат дейт, убакытты үнөмдөп, тез шамдагайлык менен аткарганга аракет кылабыз. Анда биринчи тапшырма. Бул тапшырма бул чыгармадагы сөздөрдү кана курайбыз. Бул карагыла балдар. Муундардан сөз куроо. Карагыла балдарым. Бул муундардан сөз курайбыз. Бул чыгармадагы гана сөздөр. Ошондуктан ар бир кураган сөздөрдү ар бир түс менен белгилейбиз. Анда баштадык. Ар бириңердин жаныңарда тапшырмалар турат. Биргеликте иштейбиз, кана чогулуп алып иштейбиз. Тез-тезден иштегенге аракет кылабыз. Алабой. Алабыз, азамат. Карагыла, жардам бериңиз. Жардам беребиз бири-бирибизге. Убакытты туура пайдаланабыз, Кум сааттыкы кетип атат, убактысы. Кум сааттыкы кетип атат, мынакей. Убакытты карайбыз. Кайсыл топ бүткөн болсо кол чаап коебуз. Кана кайсы топ бүттү? Кол чаабыз. Кол чаап белгилебиз. Биринчи, экинчи топ бүттү. Азыр Кана баарыбыз токтотобуз. Убакыт бүтүп калды. Кана биринчи бүткөн экинчи топ. Алихан, акырында биринчи топ кылганбыз. Кана сөздөрүңдү окуйган тез-тезден. Байчечекей тауда чыйырчык таумыр Кана кийинки экинчи силер бүткөнсүздөр, силер айта алыңарчы. Азамат, үч сөз айтыңар. Катуураак жооп бересизби? Кайсы сөздөр калды? Чыйырчык, Кана үчүнчү топ. Ким жооп берет? Ким айтат? Кайсы сөздөр калды? Айта.
tapşırmağa doğum burası olar. Buna sözdön söz yaratıyor. Daha ne uşul çağırma boyunca Bayçeçekey degen sözdön sözdördü yaratağız. Kana anda başladık. Kim yazar kana? Bak yazar. Ay kim yazar? Yazar. Aslında da duran aldılar. Parayı yardımlaşar. Çok çok yazar. Alısı taşınmanız. Kana kim yazar? Vakit gitti baldar. Kum saat mene mınake vakitti getirdin. Kana işteyiniz çok olup. Ay bir yaka kana hay söz para geldi. Çok olup işteyiniz da. Hadi bakalım. Ya. Demek kaysı sözler var ki? Evet. İkinci top, üçüncü top okula. Yaxşı. Qol chavabı deganni. Qarab qo'ying. Yaxshi o'qib turadi. Azamatsın. Tamam. Birinci top okula. Azamatsın. Birinci kaysı top bitti bu tapşırmanı? Dördüncü top, anan üçüncü top, anan ikinci top, anan birinci top bitti. Azamatsınlar. Evi baldan, kiyinki tapşırmağa gönül buramız. Barız. Ne? Ana? Bir karayız koyasın, ben hazır tapşırmanı ayteletmin, tapşırmanı aldılar hep aytkan yoksun. Gel aldım, gel böyle. Barız. Men aytkandan keyin anam atkarabыз деп aytkamын. Карагыла балдар. Бул жерде сүрөттөр берилген. Коётургула? Жок. Бул жерде сүрөттөгү тыбыштардын башкысын гана алып анан сөздү түзөбүз. Сүрөттөгү нерселердин биринчи гана тыбышын алабыз. Кана астыңардагы tapşırmalarda algıladaki çoğulup çoğun kılıp yazarız. Çoğun kılıp yazarız. Takalarda çoğun bölümgönley olsun. Bölümgönley olsun. Bak degen söz geldi birinci. Bak degen sözü sağıştım. Kana görsötür. Baldarga görsötür. Güğün degen sözü sağıştım. Akbilek görsötür koy. Bütün öpür. Bunday kıl bazına görsötür mü baldarga görsötür. Kana baldar karabılar. Dördüncü toplu bu kaysı söz oldu? Kar degen söz oldu. Kaysı suratlar var? Üçüncü top cevap verelim biz. Üçüncü top. Kana öyle durup cevap veririz. Kana öyle görsötürüz. Tamam. Ay tamam. Bir yakta görsöt suratımızı biz görelim. Niye suratlar var?
ballar. Maga berip koyular. Azamatsınlar. Balдар. Barın seni maga bozkağa bobur buravuz. Kana. Nazim. Kana barız. 1, 2, 3. Beri karayollar. Karaglaydı. Biz çıkarma mene tanıştık. Bir sıra göz çuğurduk çıktık mı karaglaçı bayçeçeğe çıkarmasın. Açık karaglaçı. Kaysı söz sizlerge düşünüksüz oldu. Karab gördü. Buna karaglaçı azı sözdürdün. Duvalın tüzöğüz. Karagla. Buna gel. Karagla. Tamır degen emneler kana kim aytar? Tamır degen emneler düşünemez mi tamırda? Ya. Daha kim aytar? Daha kim oyun aytar? Özündür dedi. Yazamazsın. Bir karagla aldı. Buna gel. Buna tamırdın özün sizlerge gösterip koyayım. Mümkün gevronu düşünmesin oraya. Bu yer aldığındağı özündüktün ennesiken sabağı. Buna gördünüz. Bu tamır özümüzde de buna bardık özündüktördün tamır olur da buna gözün örmenen görüp bunu daima esinerge saktap aldılar. Yer aldığındağı özündüktördün sabağı olup eseplenirken. Andan keyin balдар karaglaçı çiğrigip degen sözdü geziktirdik bir. Emne çiğrigip ketti. Emne çiğrigip ketti. Bayçeçeğe. Çiğrigip degende kanday düşünüyoruz? Kana kim cevap verir? Cevap edileceklerden. Ahmet sen cevap ver çıkalım. Tuğra aytasın. Demek bayçeçeğe cazdı soğuktan ne olup gitti değil mi? Üşüp çiğrigip montup çiğrikkandı bilesiniz mi? Üşüp getirse bunday olup içiki gidip üşüp getirse buna o sözde aytıyorlar. Andan ki bacırayı kim aytar kana? Bacırayı. Niye? Amina sen aytalım. Bacırayı degen neni bildirir? Niye? Ayta koy Nikaya sen aytçı. Ne özüp ketetken? Bayçeçeğe. Niye o konu çurda özüp ketti? Kim aytar kana? Niye? Azamatsın. Gün nurun çaçkanda bayçeçeğe niye olup ketti? Bacırayı özüp ketti. Demek balдар. Buna uşul sözdördü. Gevinlerde koldonup, esinerge tüyüp, bilip algılayıp, tamırına çiğrığıp, bacırayıp. Anda uşul sözdördü, nuğunga bölüp aytavız. Kana? Tamırına degendir. Dört nuğun var ekene. Andan keyin çiğrığıp. Üç nuğun var ekene. Andan keyin bacırayıp. Demek bana bugünkü bayçeçeğe çağırmasında bağrımız hazır görü aylampasına geliriz. Görü aylampasında biz cevap veririz. Karagla bağırlar bul sürettü, cazdı çağıldırgan sürettü görüp turabız. Gördük mü? Anda balдар, meni soroma cevap vergileçi. Bul kaysi mezgilege? Kol götöröle, caz mezgilegene, kol götörüp cevap veririz. Bul tekste, bayçeçeğe tekstinde kahramanlar kaysilar eken kol götörüyoruz. Alihan. Gün kara çiğircik bayçeçeğe. Sura okçular? Ova. Gün kara çiğircik cana bayçeçeğe. Derdi balдар. Karaglaçı gündün sözünü ayıp dergileçi mi var? Gündün sözünü. Soğuk. Değirmeyiz. Gündün çaştı. Ey soğuk. Salamat. Soğuk degende yığılıp gün nurun çaştı. Azamatsın. Anda balдар. Kara çiğircik. Ben
Бай чечекейди биринчи көргөндө эмне dediler? Кана ким жооп берет? Ой, мен кечип калганмын го деп мойнун созду. Азаматсың. Күн нурун чачкан учурда бай чечекей эмне болду? Ачылып кетти. Балдар, бай чечекейдин, кара чыйырчыктын сөзүн дагы ким айтат? Бай чечекей ачылып кеткенден кийин. Кана ким айтат? Айдын. Азаматсың. Демек балдар, ошентип бул чыгармада жаратылыштын ажайып кооздугун, көрүнүшүн сүрөттөлүп атат, көрдүңөрбү? Биз жаздын келиши менен кандай белги менен билет экенбиз? Жаздын келишин. Кандай белги менен билдик? Эмне белги менен билдик жаздын келишин? Жарчылары эмнелер экен? Иман? Кара чыйырчык. Сабакта. Бай чечекей чыгармасында жаратылыштын кооздугун, көрүнүштөрүн билип, чыгарма менен таанышып, сөздөрдү муунга бөлүп, тыныштык талдоо жүргүзүп, жана чыгармачыл тапшырмаларды аткарды. Силер балдар, үйдөн ушул бай чечекей чыгармасын дагы өз алдыңарча окуп, түшүнүп, көркөм окуганга эмне кылып келесиңер? Машыгып келесиңер. Балдар, силер бүгүнкү сабакта абдан жакшы катыштыңар деп ойлойм. Анда ар бир топко мен мына бай чечекей, сары бай чечекейге окшогон, түсү окшогон жылдызчаларды белекке берем. Мынакей, бул биринчи топко, абдан жакшы катыштыңар топко. Андан кийин экинчи топко силер дагы сонун жооп бердиңер, азаматсыңар. Ал эми үчүнчү топ болсо эң мыкты азаматсыңар. Мынакей силерге дайыма ушундай сабакка катышкыла, Алихан. Андан кийин төртүнчү топта карачы, Назим кандай жооп берип атат, Актилек баарысы жакшы жооп берип атат. Азаматсыңар, сонун. Мынакей силерге дагы жылдызчаны белекке берем, азаматсыңар. Демек балдар,